Dan huwa l-kap eżekuttiv tal-kumpanija Sargas, Henrik Fleischer, li qed jagħti garanzija li jekk il-gvern iħallihom jibnu power station ġdida huma jistgħu jraħħsu l-kontijiet tad-dawl bin-nofs. Estimations we have made so far show us that we can dramatically reduce the costs. Are you guaranteeing this? I would guarantee that, yes. Fleischer iltaqa' mal-Prim Ministru 18-il xarilu minn dakinhar sal-lum baqa' qatt ma sema minn għandu. U dan għax il-Prim Ministru njora l-proġett propost lilu minn din il-kumpanija. I have not heard from him and I have not met him again. Sena u nofs wara li ġie preżentat b'dan l-investiment qudiemu l-Prim Ministru qal li l-pariri tekniċi tiegħu huma kontra dan l-investiment. Imma Fleischer iwieġeb hekk. Well, then I'd say perhaps we have done a bad job not educating those advisors properly, because then they should substantiate what's not good for Malta. F'pajjiżna ment jipproponu li jibnu power station ġdida b'valur ta' biljun euro li tħammeġ ħafna inqas minn tal-BWSC. Huma qalu li jekk il-gvern ma jridhomx huma lesti jmorru x'imkien ieħor, madankollu tennew ix-xewqa tagħhom li lesti jaħdmu ma' gvern ġdid f'pajjiżna. I would work with any government, and if the government doesn't want to work with us, we'll find some work somewhere else. Mistoqsi dwar il-proposta tal-kap tal-oppożizzjoni li b'mod sostenibbli u realistiku gvern ġdid iraħħas il-kontijiet tad-dawl, Fleischer qal li din hija proposta fattibbli u tista' ssir. I think so. I really do think so. And I think that others are thinking so as well, which is why we have great demand for this product now, and we are actively pursuing building these plants around the world. Mistoqsi dwar il-proposta tal-gvern li pajjiżna jibda jimporta l-elettriku mill-Italja, Fleischer għalhekk. Dead wrong. I think they should export energy to Italy. So you don't agree with such a statement? No, I don't. Why? Because, again, if you draw energy from the highest cost electricity market in Europe, you are incurring higher cost for your industry and for your citizens. I don't think it's a good idea. L-intervista sħiħa ta' One News ma' Henrik Fleischer ser tixxandar wara l-programm Affarijiet Tagħna. Waqt seminar f'San Ġiljan l-ol uffiċjali tal-kumpanija Sargas taw dettalji preċiżi ta' dak li qed jipproponu għal pajjiżna u qed jipproponu l-aqwa enerġija bl-aqwa prezzijiet. Oh, this would be an answer to the cleanest energy for the best price. Impjant li jitqiegħed f'Dellimara u jaħdem b'sistema ta' biopaste li jfisser taħlita ta' adam ta' żebbuġ u fossil fuel. Fis-sena 2016 il-prezz tal-elettriku huwa stmat li jkun 19 ċenteżmu tal-euro għal kull unit, fil-waqt li ta' Sargas mistenni jkun kważi bin-nofs, jiġifieri 7 ċenteżmi u 5 mill-eżmi tal-euro. Dan fl-istess ħin li l-impjant ta' Sargas ser ikun qed iħammeġ bil-wisq inqas minn ta' Dellimara u bekk nevitaw li wara l-2016 inħallsu multi għaliex neċċedu l-emissjonijiet. Dan għaliex il-carbon dioxide li ser joħroġ mill-impjant ser jinqabad u jitpoġġa f'containers biex darbtejn fil-ġimgħa jiġi trasportat lejn id-Danimarka. Sa issa fuq dan il-proġett huma għamlu biss pre-feasibility study u issa jistennew li jagħmlu studju ieħor. Proġett li jekk il-gvern jaċċetta, id-diretturi tal-kumpanija tiġet jikkommettu lilhom infushom illi joħolqu impjiegi ġodda. Bħall-impjant li qed jipproponu għal Malta tiġa jeżisti 1 kilometru nofs bogħod miċ-ċentru ta' Stokkolma, il-belt li fl-2010 ġiet ddikjarata bħala l-kapitali tal-Ewropa. Fil-konsorzju hemm żewġ ġganti oħra, kumpanija Kanadiża u oħra Koreana li ser tibni l-impjant u twasslu Malta. Għal dan il-business seminar kienu mistiedna r-rappreżentanti tal-gvern, iżda dawn ma ttendewx. Meta nhar l-erba' l-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qed jindirizza l-Parlament dwar il-Baġit kellem dwar il-pjani tal-Gvern għal pipeline tal-gass. Fi kliemu dan il-pipeline suppost li għandu jwassal lejn Malta gass naturali minn netwerk Ewropew. Fil-Parlament Lorenz Gonzi qal li l-Gvern għamel każ mal-Kummissjoni Ewropea biex Malta tiġi allokata fondi apposta. U skont huwa l-Kummissjoni diġà qed tipproponi li Malta tirċievi fondi biex tagħmel dan il-proġett tal-pipeline. F'dan ir-rigward il-Kummissjoni fil-proposta tagħha l-qafas finanzjarju 2014-2020 qiegħda tipproponi li Malta tirċevi fondi biex tagħmel dan il-proġett. Jirriżulta iżda li l-fatti huma kollox differenti minn kif kienu preżentati nhar l-erba' mill-Prim Ministru u ironikament kellu jkun l-uffiċċju tal-Prim Ministru nnifsu li jikkontradixxi dak li qal Lorenz Gonzi fil-Parlament.
Fit-tweġibiet tal-mistoqsijiet tal-Malta Today 48 siegħa biss wara id-dikjarazzjonijiet tal-Prim Ministru, l-uffiċċju tal-istess Prim Ministru qal li t-taħdidiet biex Malta jkollha pipeline tal-gass għadhom biss fi stadju ta' proposta li saret lill-Kummissjoni Ewropea din is-sena. Jirriżulta wkoll li minkejja li l-Prim Ministru nhar l-Erbgħa semma l-proġett tal-pipeline tal-gass, l-uffiċċju tal-Prim Ministru fit-tweġibiet tiegħu lil Malta Today qal li għadu lanqas jaf eżattament kemm hija l-ispiża fuq dan il-pipeline u dan għaliex l-istudji suppost għadhom għaddejjin. Min-naħa l-oħra f'Ġunju tas-sena l-oħra l-Ministru Tonio Fenech kien qal fil-Parlament li wara analiżi li l-Gvern kien għamel dakinhar kien irriżultalu li l-pipeline tal-gass mhix vijabbli għal pajjiżna.